Bok, ja sam Nika Turković. Ja sam Dora Predojević. Danas idete sa mnom u City Center One West. I danas ćete vi biti moja pratnja u City Center One East dok obavljamo božićni shopping. Pa krenimo. Idemo vidjeti šta ima danas, da možemo nadopuniti one poklone. Mislim da se definitivno iz mog outfita danas da pročitati koji brand ja volim. To je uvijek i zauvijek Adidas. I jedino vrijeme kad ćete Doricu vidjeti u nečem sportskom, to je ili na treningu ili na skijanju. Volim maslinastu zelenu ili tu neku šumsku zelenu, zašto sam i odabrala ove cipelice. Tako da je za mene ovaj outfit nešto u čemu mogu ići na posao i doslovce kasnije izaći van. A zašto volim mango? I zato što u moru trendova i svega jako često naprave stvari koje su fakat vječne. Zabrala sam Teddy Coat zato što mi je to jednostavno, mislim, neizostavan je hit komad sezone. I jedna stvar za koju sam ja zapela ove godine, a to su ovi oversize, nekako muškasti sakoji. Sviđa mi se naravno ovaj kockasti uzorak koji je Pepita, koji je uvijek u modi. Za ove hladnije dane će mi baš dobro doći pernata jakna i mrzila sam ju valjda cijeli život jer me mama u nju ugurala kad sam imala cirka 10 godina. Sad, thanks mama, ti si jedina bila pametna žena jer u svem drugom mi je hladno. Eto kako to obično biva. Dorica dođe kupiti poklon prijateljici, a završi s poklonom za sebe. Volim svojim prijateljicama i prijateljima kupovati nakit, ako prijatelji vole, naravno prijateljice ga uvijek vole. Mislim da je to nešto lijepo što onako ostane i baš mi je onako prikladno za Božić. Odabrala sam za svog Matiju Cveka nešto što on će jako voliti, a to je bilo što sportski, bilo što može isfurat, da je trenirkasto, ali da to može u javnosti. Lijepi gear će me dosta teretanu, nadam se, i isto tako mi sredi trbušnjake automatski, tako da ambiciozna sam i željna promjene. Budući da smo ja i dečko veliki fanovi, ovo sam nam odlučila nama staviti i spakirati ispod bora za kućnu upotrebu. A ovo mi je bilo pre slatko za frendove, da mislim da nije moglo biti prigodnije. Kuglice i unutra su začini. Nisam baš kao estetski božićna, ali sam u duhu jako božićna. Ovo je fenomenalna stvar za ljude poput mene koji su apsolutni antitalenti za pakiranje. Meni to ništa nije jasno i moj poklon uvijek izgleda kao kupus, ali evo ove godine hvala City East što neće tako biti. Tu sam složila svojih par favorita, evo sad zimskih više nego ljetnih, iako ovo je najbolja stvar na svijetu, to je zapravo kao dnevni peeling. U ovo se kunem možda otkad sam otkrila uopće brigu za kožu, što je bilo kad sam imala, ne znam, 17-18 godina. Miracle!